Umuririmbyi nyarwanda Uwalizagwira Florian wamenyekanye nka Yamano mu minsi yashize haje kugaragara ikiganiro ari kumwe n'umudamu wiwe. Iki kiganiro cyaje kurikoza ku mbuga nkoranyambaga ni nyuma y'uko uyu muhanzi yaje kugwa mu bihe by'amage, ubwo amashusho y'urukozasoni ari guhuzurugura n'umukunzi we yaje kubajya ku karubanda ndetse igihugu cyose kikamwota. Uyu muhanzi Yamano yaje kuburaho igihe kitari gito, hanyuma nyuma y'uko agarutse agaruka agana mu bitangazamakuru bitandukanye, aho yaje yisegura ku bakunzi be n'abanyarwanda muri rusange ku mashusho yaramaze igihe kitari gito aciye ku mbuga nkoranyambaga amugaragaza ari mu gikorwa cy'urugwiro n'umugore wiwe cyangwa se umufasha wiwe. Ni ibintu bitakiriwe neza n'abakunzi be, by'umwihariko abamukurikirana bya hafi, cyane yuko uyu muhanzi rwose ari umuhanzi umaze kugera ku rwego rushimishije. Aya mashusho y'umuhanzi Yamano yaje kuba ajya hanze nyuma y'uko yaramaze imyaka itari mike akora umuziki ndetse amaze kumenyekana mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Uyu muhanzi Yamano ni umuhanzi akunzwe n'abatari bake mu myaka itandukanye ndetse wakoze n'indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake. Gisa n'ikizira mu muco nyarwanda gushyira amashusho y'ubwambure hanze, kuko ni ibintu bimwe na bimwe bihanwa n'amategeko, ahanini biturutse ku kuba uwayasakaje ndetse n'uwashyize ku mbuga nkoranyambaga bishobora kumuviramo guhanwa n'amategeko ndetse agahanwa yihanukiriye. Biri no mu bintu by'umwihariko byagize ingaruka ku bantu baje kuba bashyira aya mashusho hanze ndetse bamwe na bamwe bakayakwirakwiza, biza kurangira bamwe bajyanywe mu nkiko ndetse bahanwa n'amategeko, barimo nka Jihad mu minsi yashize waze kuba akatirwa igifungo cy'imyaka 3. Mbere na mbere uyu muhanzi Yamano akigaragara mu itangazamakuru, igitangazamakuru cya mbere yabanje kugirana nacyo ikiganiro cyitwa MI Empire. Iyi ni chaîne ya YouTube y'umunyamakuru kabuhari mu Rwanda ndetse wanamamaye cyane mu myaka myinshi itandukanye witwa Irene Murindahabi. Uyu muhanzi Yamano yaganiye n'uyu munyamakuru, hanyuma amwumvisha ku byiyumviro yari afite nyuma y'uko amashusho yaje kuba ajya ku karubanda. Mu magambo ye yakomeje agira ati: "Nariyanze cyane ngiraho niheba hafi no kwiyahura, rimwe na rimwe nka postinga n'ibintu ntanatekereje." Mu yandi magambo, umuhanzi Yamano yafashe bisi ava i Kigali yerekeza muri Kampala muri Uganda, aho nyine yaragiye ntacyo ari gukora gusa kugira ngo yimare stress, gusa nta kintu na kimwe byatanze. Nyuma yaho gato uyu muhanzi Yamano yaje kuba yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, aho nyine yaragiye gufatira ibiruhuko, cyane yuko yarasize mu Rwanda imbuga nkoranyambaga zirimo kwaka bamugarukaho umunsi ku wundi umusubirizo. Ibitangazamakuru hafi ya byose imitwe y'inkuru ari Yamano. Ibi byaramwangije cyane nk'uko yakomeje abitangariza Irene Murindahabi, aho mu magambo yakomeje agira ati: "Narihebye cyane yuko umugore nari nitezeho ibyishimo, nitezeho kumpumuriza tugahumurizanya, yaje kuba anta, hanyuma akerekeza muri kimwe mu bihugu byo mu mahanga. Ibi nabyo byanteye kwiheba cyane ndetse bituma ngira agahinda gakabije." Umuhanzi Yamano nyuma y'uko agarutse yahise agana iki kinyamakuru, hanyuma nyuma yaho yaje kuba akorana n'umunyamakuru Tayikuri Ndahiro, ndetse uyu muhanzi Yamano bamwe na bamwe rwose baramucyaha ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko muri comment, rimwe na rimwe bakanamucyaha cyane bivuye inyuma. Gusa bamwe mu bakunzi be bakadasohoka b'inkoramutima bakamuhumuriza bati: "Bino bibaho, ihangane muhungu wacu." Uyu muhanzi Yamano rero ntibyatinze yaje gutangira kujya ashyira indirimbo hanze umusubirizo, by'umwihariko akora indirimbo zitandukanye zigaruka ku bihe yaramaze iminsi ari gucamo, aho nyine harimo nk'indirimbo ziganjemo kuba gushishikariza abakunzi be ndetse n'abafana bamuzi muri rusange gusiba ayo mashusho cyangwa se ibyo bafashe. Hanyuma iyi ndirimbo iranakundwa cyane. Nyuma yaho yasohoye n'indi ndirimbo iri mu njyana ya reggae, ni indirimbo nayo yakiriwe n'abatari bake cyane ko kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abarenga miliyoni kuri YouTube mu mezi atarenga 3 imaze ishyizwe hanze. Uyu muhanzi Yamano rero mu minsi yashize nibwo aje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'umugore wiwe mu kiganiro bacisha kuri channel ya YouTube. Iki kiganiro cyagarukaga ku buzima bwabo bwite, cyane cyane ariko bibanda kuri ayo mashusho yaramaze amezi make agiye hanze. Umuhanzi Yamano yaganiriye n'umugore wiwe batangariza rubanda nyamwinshi n'isi yose ndetse n'abafana bo muri rusange kubababariranye, ndetse ibyo baciyemo byose byabasigiye isomo ry'ubuzima ryo kwitwararika no kutiyandika ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kwifata amashusho igihe uri mu gikorwa cy'abakundanye, cyane yuko urukundo ngari impumyi kandi rushobora gufatisha amarangamutima agatuma ukora ibyo utatekereje. Umuhanzi Yamano rero n'umudamu wiwe bashyize umucyo ku byo rubanda nyamwinshi bibazaga ku buzima bwabo, ahanini biturutse ku kiganiro yatambukije kuri channel ya YouTube ya MI Empire, aho yari yavuze yuko umugore we yamutaye. Ahangaha rero baje kuba babishyiraho umucyo, hanyuma barabinonosora mu buryo budasanzwe ndetse babiva umuzingo. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru yacu. Uyu munsi ntaho tuyashoreje, naho amakuru ataha. Imana ibarinde kandi ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.